Kisni hagadi gachnong guyunga. Tani por hachwa wo guyaklami hejing ito wagani ke election. Hejing sekian nga mem dia kwa awi cimenta haga election campaign. Hejing ito yang news nem arhajar arpau so arbasan. Nedau wanga siaw kamu hechnong yang kini gachnong. Untuk kumiet lanim to gusuk inga wumi ojekmat na kabanta uyaklami yak election ni ba wa emu candidate na gadi kachnong yonga hanrai gi kawa pensat inga kamu bro kat ko perkha dale snyaw poi thau de chiwon kata ka buram yo to bro mod mem jimot ko haka hai snyaw yonga semen tani tai daw hagini kisngi kudadap kudalai chadien Mjuyo bi nga ciwan ke meeting mjuyo mulai kelam election you one candidate ngai bah nawasdang lekhana you new candidate jong I wanga kerja nai pi tangwa ngambi na mulai simenta ha ke election campaign dan rai kat nang lai kisngi kat wanang payo iki ha ke pahapau ki social media ko ye kelam kini kili yang perca kiwile kini kibro yang NPP hagani kechnong yonga mbansian ne kesngi mi onita na thau kre yonga na mengkre one ne steps ne kechnong yo oklam but yo khana chpi tipat ba yegayi ka wanga snyawa but yegayi ka nga chemo hejing ito wo new candidate yang NPP hagani kesngi ko panman meeting gi heni ha po chnong yonga heni hom ladang nga kamu he chnong hawa mo citai cetau kio memu khana gi nga bad depan man gi ya ka dorbar election yong ki krem gi jingtep yonga kam wa chnong tani tai daw hejis nya tho yong pi ya ham nem ya hap wa ka pertuju wa ka kam ko daleu ne benta yonga nga house ne marajarat phawli ka wa ki paj ba de jiet gi nga wo man kam wa chnong de job em buram ma tu por kam wa chnong bad tho kelat keluti nei benta wo penbha penmiet ya ke chnong kathau wanra ya ke jing mentoi nai benta kinong chong chnong gyonga hanre ya ke jing lai luti yonga kam wa he chnong nei bha wanga emo chrubuki ha kapor ko man ke election amale nei te daw de perchang nga cross nei de perchang gi khanglat ya ke yi ko nga le nei benta kroi ke par po ke chnong kathau te nei te daw hagani ke election campaign ko wad penman no he ni athat manri wad ong wa ka constituency ko wa ngai le kani to constituency ko dang sa de nei bha dang em kam ko ye chibon ki jing mentoi he jing to wo ki warap he jing to ka thung den thung se tanga khana pi kam ki pat ba ki wa em lang ne ka singi he ni hapo chrong yonga house name arhajar arphawle hojjo wa kam he chrong nga dali tho gilat kiskim hejing ito uthung ding nai benta ke chnong ka thau nai benta wo penyer ngam ya gani ke chnong ka thau yang I langba gaskim kadwala kawa da lailuti langba new candidate yang I uma chan bo rambai hanrai tang na gadaw ko bo new candidate yang NPP tip ui gani da perchang u khanglat but da pha samon nga cha district council man la gasngi Arsen lesen stiau the kuru yang the pau yang bro yang district council wow saman yang hajing itu waktu ke scheme but aku khadu neba I kam kipai ba no chong chnong mem kwa u yom snam dan mem kwa u yele percha ujet upra ke chnong ke thau tang na ke benta ke scheme ta ngada pendam no ye ke scheme but I ka ke scheme ku mduna ye ke arklur tangka hajing itu waktu thungde henry ke ni nagadaw ku lailuti chirup wonu candidate yang I uma thombor hete pod pendu bat de khangla du ye kini scheme wan go hani hachnong nadang sakayi ko nga siaw suk au kwa khanai phin ne nga kam wa hachnong hakajing lailuti yang chemo yo ye kini list na ka office yang ka finance assistant to the poor farmer kata to scheme go khanai I hajing to magabanta ki wudu kinong rep ki wudu hanrai gani ke scheme hawa pai ai gini ke list kinong yo QM gani ke chnong umladang yo khana IP kam ki pai ba nong chong chnong umladang badu bo le ke jingkeli kini ki bru ki yo ye gani ke benta to hak na yo gi
kata chong hagajing bicara yang pi kam ki pai ba nong chong chlong hajing itu gani ke skim yang ki wudu ki nong rep ukhana pi wonang kong do uyo gani ke skim to teman masan konit nong rum kam wasan phau hajar tengka ta bicara pi kam ki pai ba nong chong chlong yang gom ladang uni umma konit to nam to nong rep But unang yo waar uteta umma yang kekurim yang umatam umastar singroy nang rum kamwasan phau haja But kawasan suk cucu wakat UMDC wa buram yang i we skim nang rebu ya ka pediang nang rum ko to kekurim yang kamwasan phau haja Hejin siat ngapana pi kamu ambisi. Entah we gani skim chaga kurim yang to upsao chaki pai ba udu. To we udah kutulap se upsao kurimu. Kaman we udah gani skim go to we yang kipai ba. Tak nai tai dau nga kamu bro hapsai hejin siat ya gaji go ngachema. But hadi nai ta de e yang ya ma ya go kurim hiu. Uta to ucharles nang rum kamasan phau hajar tengka. But the yang oleh ya ke kurim yang charles nong rum kata to ke kersoy celam kamu san phau hajar tengka kata to ke skim ke wau new MDC wa muram yang i the EU cha gipat ba nong chong chnong but hadin ite the e cho cha noret mensong kamu san phau hajar tengka uto kipanya yang kipa kurimu but Hadi nunaret the EU ya ka omri nang rum kamasan phau hajar tengka kata to ka kurim yang unoras mensong but hadim ka omri nang rum the EU ya ka yuda nang rum kamasan phau hajar tengka kita to nagju guyung nagili teli kilong yung diyogi kamala chilak san phau hajar but hadim gini the ewanu ya ma promeserti uto temen mesan kamuasan phau hajar kita to ke skim ke wau matham dawan rau nai benta gani ke chnong guyong i but kai ko nga pensau si go pentrai nga hado ne ke ski wo mi cho jakmat heji to gani ke election campaign to ha gini ke snem ke wau masnya do krep sro go hini chnong yong i tang nagadau ko ki pajba no chnong yong i pentambot ki uma amlang wo to kandidat u ide penye nya itu por henry lempoi je kathang le ko pensau si nga em gidom ki wa po gani ke chnong tang ni da umben gi uma tham yuma sau ha kurchan da penduk gi bada khanglat ki le wo kre ye gani ke serok hapo gani ke chnong yong i dan ai da nga sau gur seram you know MDC ulai campaign chekiwan kiwan kichrang wo khanau wo to dawan ra u ye groi kepar ya groi kepar ko dawan ra do MLA em buram yang i dang khang la do takamon ulai khana biang u chaga perthai wo to guru kwa ye kata groi kepar hejing to wa gani ke election tengah pi kam ki paj ba nado gasnam 8000 khatso degar chana yo matam but haga tu kesnem makan mo agak yoso kapai but gosnya komen hado ne kesngi yo ye nya perdi yang piu khanai pi wana perdi ki MLA ki MDC ura ki udah ile chagani ka than chagani ki area yang i buju em ulai skim chajrong tin daumbo dangdo ma thame buju em MDC one le MDC lene MLA ulai skim ulai ekran domo chajrong tin yang gibro yekani imban se hab khana memha yi ko dalle ire gercha di o toy por memusnya bang dan memusnya sugi ule ekam gini kikam but hadu kesne marajar ka kendile nga kamu bro memha nga perkhado boy daw em gejing kala dan daw em kejing perkat kamu bro yola CM kejing duna ha bro ha kejing laluti boy daw ba henry hagasne marjar ka kede dai kerchan biang yo henry de penjob emburam biang yo hala da ngawro ki wa yo sa mo itu por ye kerchan ki chuma jewel henry nga semen ye nyo ne benta kerchan yo uto kamu nong chong chnong buram yo kamu nong chong chnong henry hadin mo de buram bade kerchan yo kini ki por ki de
kiye ke jing mentoy mem yoy ga hapok gani ke chnong ladang tani tai daw nga met ba gani ke por wa blai sa yu new candidate gyong i kami pertut kawa kini ke candidate dia lagi wa thambor wa chanbor tani tai daw pertut ya chwale snyau bang hiu kurchan yu pra ni bayo chanbor wi haman kiwan ki kam qm kami ke jingrap tani kiwan ki jingmentoy ki to yo i ke jingmentoy hapa gani ke konstitusi ke yong i tangai ni pon kwai le klam cibon bo ke jingker pat ye pi kam ki pat ba ho pa yo wan phin ne ke sngi mem de do jingkermen mem de us yo do men se ni hejing ito o ke jingjap hejing ito o ke election news nem kermeno wa ke ni ke jing em yang phin ne ke sngi wa uyai ne uyai sa go haduk ar phawi trek mhau cha dai mhau cha theri buram ya kebut siar kebut rupa yang pi kena yo ye wanra ya kata ke sensar kadar ku khoj baru ye le wanra ya kata ke roi kepar hapo ke konstitusi yang i wara kawi tengah ni pon puau kelam cibun kentien doi ni kentien e kublai pi wara sa jisien kublai cibun kublai cia jarmo